Out na tayo sa FP Gym Tapua. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Sison, Paborito! Ordaneta, Paborito, Tanchadilla Sis, Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa programan mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo. Mabigya kabuasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat niya maging paruntal na sari balita issue tan komentaryo ni Paakar at sari matuan Liknaay Balay.
Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakaulot na nakantabay at sayan agaw na Miyerkules, Petsa 16 at bulan na Hulyo taon 2025. Sa magtaryon lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timo the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Hoy, July 16 nata nanto. Ay, ako nalinglingwanan niya od bilay ko ata atang tanagagi ay July 16. Way back 1990. That's 35 years ago anto Engineer Nick. At kulamot sa man Engineer Nick. Ha? Mangaldan. Oh. Siyak say kulan ko nan saman ditan ed LC Luzon Colleges, now University of Luzon. Manaakarak ditan. Bandad alas 4 lad nga man eh. Nagunuyan, man paplaglara may, antay may butile soft drinks na sama niya, kapile up. At sa may kahon-kahon niya pananginan, ay man tumba. Insan amay, walay sa kaya pulis ng saman, antay ng saman at tatong tanagagi, wala rin haggard ya tatawagan tayo, kakabalag, sumutor dari pulis ng saman. At atumba manamot aking kwan ko. Naguno yan at pati siya na naalumula. Nanunung kulara may poste ng kuryente man sayaw, man chatcha, man chatcha tatong tanagagi. Insan naguno yan, limulitak so karsada. Imagine, simintuta na tatong tanagagi yung makapakapal. Limulitak yaraman, insan pimupugsit. Malapod sa raman niya limulitak yung karsada. Pimupugsit so ang puta-putang ni andeket ya danom. Yanuwad man kad sa may paglay na karsada, tanakar kon binatiklay paglay na karsada. Makmaksil suyagyag atatong tanagagik. Nagunuyan, naringil mula so uyag, akis, nasari estudyante, malapon manda sa may kolehiyo, yamanlag sa blara at atong tanagagik. Luri kiman, ya experience tayo at atong tanagagik. Say, kwangkud sama at agi. End of the world la mo, kwangkud. Araraman sa ka-experience ng satan niya balbalag agawan niya 1990 man, July 16. Over 7.8 magnitude. Si Katuya so ang iba na sa rebuild building pati sa may sikat may hotel ditan at Bagyo na saman Hayat, di ba? Ay ginabatuman. At kaya rin nasama ni earthquake pigara so biktima. Biniktima to 1,200 yakatao so naandi ay bilay. Lapud satan niya 7.8 earthquake killer quake. Yakin mo na at north tan central Luzon. Abayag, agagik ya abayag. 45 seconds. 45 seconds affecting 6 provinces. Balbalg so damyos si intilakto atatong tanagagik 10 billion pesos in damage. And injured and displaced thousands of people atatong tanagagik. Actually, dyan siyudad tayong dagupan, gimubatay tayo at Perez. Naplagtan. Bumigay po yan. Saray dalan, ag mo na dalanan tantoy. Limulutak-lutak. Agla na dalanan. Saray totoo ng saman, nanakar-akar lara. Ang gapoy danom, ang gapoy kuryente. Ang gapoy danom, ang gapoy kuryente at atong tanagagig. Si Katutan so sama experience tayo at satan. Yagawan na yugyag at atong tanagagig yakim na. At syudad tayong dagupan jad luyag tayong Pangasinan. Sa ilaluan dan ng saman sa dagupan is a ghost city. Yaman
Are totoo, nadidismaya lara. Wala rin negosyante imaalis lara. Taag tayo inilalo niya makabangon ni. Sa syudad na dagupan at sama niya gawa yagyag. Pero wala rin instrumenturan totoo. Ya makmaksil so samay panangaro dad syudad na dagupan. Ag iratin mainan. And one of them, if I remember it right, is PSL. Former Mayor Benji Saplanlim. Yan to'y ginawa to at sama na tatang tanagagi. Negosyante ng saman si BSL. Tinuop daman so samay may tatawagan tayong Economic Reconstruction Group. Economic Reconstruction Group. Ya ditan ng tulong-tulong ira sa mayor tayo ng saman dya, si Mayor Liberato Reyna Sr., si Governor tayo ng saman at Pangasinan, Governor Colet. Say Congressman tayo ng saman, Speaker Jose de Venecia, ng tulong-tulong iraray at ating tanagagik. Anggad naapurban iman, so 10 billion pesos yung Earthquake Rehabilitation Fund of Congress. Ya kaiba so siyudad na dagupan, at sa niya budget at ating tanagagik, at loob na 2 taon, apapawil tayo so siyudad na dagupan. Pati atan sa public market tayo ng sama. At public market, antay tayo kulaan na CSI Square natan. Public market tan na sa siyudad na dagupan. Sakitan sa ramen apektuan ng saman, at sayan agawan yugyag. Now, lapod, practically, ang gapoy pundo, ang gapoy pundo na sa siyudad na dagupan, ang gapoy pundo na sa gobyerno at atong talagagik, biglaan, so agawa, yayagyag, at Northern Central Luzon at atong talagagik, ang gapoy budget. Kanya 5 saman natin, so samay Build, Operate, Transfer Scheme, BOTS, yakonda. Under that scheme, sinasatan so public market na sa siyudad na dagupan, aki transak ira, aki partner so gobyerno at saray private entities. At sama niya panahon, aki partner so siyudad na dagupan, LGU at CSI Group of Companies. Nung ki-partnership ira, wala ta natalusan, gawin na CSI may building, nagdatan ipaalagay dalamatan sa public market, jad loob na 25 taon, at sa mga ipakurang nasatan, sa CSI Group of Companies. So singara, may uupan daman, so sa may dalin na gobyerno. So actually, that is still a government property. Atan so CSI. Araraya, so sara may agawa at sama niya panaon, under that Build, Operate, Transfer Scheme, at apaalagay ti lalaman. Apaalagay ti lalamat at atang tanagagik. So sayay siyudad na dagupan. Pero makapataktakot ng saman, kaya rin na sa aming maksiliyag yugad. Pigaran ninkin, aftershocks, salik na tayo. Ay, agin, unitan li aftershocks, manuyag-uyag, irito to. At romaran maong, at saman niya liknaan, gaili kasil, abaloan mo, sampot la na bilay mo man. Abaloan mo, sampot la na mundo iman. Well, that's 35 years ago. 35 years ago at atang tanagagik. Pero, san siya, nalilik natin ni, so, yugyag at atang tanagagik, singakaruman, Dimadod Ilocos, Dimadod Ilocos Norte. Nipigaran estudyante na Ilocos Norte National High School, Diman, Adlawag City at atang tanagagik. So, imbatik dat hospital, at kaliknara na sa panulo at atang tanagagi kayari akalik na matira karomanuat 5.5 yagyag kasil na yagyag karoman ditan at Ilocos Norte nang yumatan ito
July 16 may ni killer quake. Karuman, alik na da suyugyug ditan at Ilocos Norte, jad particularly Lawag City, 5.5. So kasil, nasama niya gawan yugyug. Kaya sinuspindi na sa LGU ditan at Lawag, so urong adamin niya level na sa pampubliko tan pribadong eskwelahan ditan. Ni pigararan ni estudyante, so naulaw maksil siren, 5.5 karuman at Ilocos Norte at ating Tanagagi. Ay, agi. So, that's nature at ating Tanagaging. That's nature. Ani dyan siyudad na Dagupan, walay nagawan 30-second prayer. Walay nagawan 30-second prayer. No inner at siyempre, mandasal tayo at ating Tanagaging. Pisalamatan tayo, kasurvive tayo. Ay, san kasurvive mat so siyudad tayo yung Dagupan. Oy, congratulations nga pala. Congratulations. At sara may analunggaring iran opisyal nasayay kinay Vice Mayor's League. Vice Mayor's League yano inaratatang Tanagagik at say apeliditan amay presidente na say Vice Mayor's League Pangasinan Chapter at ating Tanagagig. At andi arong na say Vice Mayor na say Bali na Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Q. Macanlalay, si katoso apelin na presidente na say Vice Mayor's League of the Philippines Pangasinan Chapter. Say Vice President to ballot, si Vice President to at si J. Mark Crisostomo, Vice Mayor na say Lingayen. Insan say Secretary, Secretary na say Ulupanda, si Vice Mayor Ian Camille Sabangan na Bayambang. Insan una alagay Treasurer, Secretary General man anto say Treasurer da ballot at si Vice Mayor Bobby Barbiran na Santa Barbara, say Auditor da si Vice Mayor John Isaco na Rosales, tan say PRO da si Vice Mayor Jack Nicole Perez na Basista. Anyara may Board of Directors ballot ay Vice Mayor Maximo Milian Naswal, Vice Mayor Edgardo Fontelera na Dasul, Vice Mayor Edgar Mamenta na Binmaloy. Oy, Vice Mayor Edgar, itak-tak mo. Vice Mayor Milchura Arenas Yaneza na Labrador, Vice Mayor Anthony Pinolyar na Mapandan, Vice Mayor Domiciano Ching na Manawag, Vice Mayor Brian Louis Balange na Binalunan, Vice Mayor Jose Benedict Lopiña na Lawak, Vice Mayor Maricon Vendi A. Opiranya na San Nicolas, tan Vice Mayor Maria Luesa Sopnet na Natividad. Nansambara karuman at arapan ng 2nd District Congressman Mark O. Coangco. Bakit eh? Parang I smell something. Basta ng Sambara at harapan ng 2nd District Congressman Mark Coangco. Si kayo mo. What's wrong with taking your oath before the office of the congressman? Si kayo mo. Ang kapilin maban actually, maswerte si Vice Mayor Roy, Kevin Roy, ang kapilin maban, non inominate da, balitak non inominate da, agawa so sa may election da atatong Tanagagik di tanayad Peso Social Hall at Lingayen.
39 mayors. So si Mabi, yaki participated sa tanya eleksyon. Nan inopen da so position ya pagka-presidente, in-nominate day Vice Mayor Macanlalay, ang gapole arom. Ya in-nominate da. Siya na po pinagkaisahang inihalal bilang presidente ng Vice Mayor's League of the Philippines, Pangasinan Chapter. Congratulations, ha? Sabi ng presidente nila, si Vice Mayor Macanlalay, gagawin daw niyang masaya at nagkakaisa ang Vice Mayor's League ng Pangasinan. That's good. Maganda po yan. At sana mansan siya natatong tanagagik yagagumtanda. Tantayo at tatong tanagagik as a leader, just like Jesus Christ. Nanunutan nyo may, no akimisa kayo sa may simba, say laman na sa may tumitawag dat sayay. Sermon o sa may reading at atong tanagagig at nuan tumay manupag yagawaan nasa ya Kristiyano. Agaon ta na tatong tanagagig at si Jesus tinupad day Jesus Christ. Tayo malay Jesus Christ no manbangat at sare tuto bangatan to panamagli na sara may parables gauntan. Walay in istorya to taluran totoo walay anong nangdan too ya biktima na karahasan binubugbugda tinakuwan dala binugbugda ni pati-patiyan may to walay duwaran pa rin din malan agda tinulungan nandin malan may sakaya good Samaritan tinulungan to inya Cartonid Hotel tinambal to inya Cartonid Hotel pinakanto ni nang tinupat da may good Samaritan akin ta ginawa to man kasi akasian ko. Kanyan siren sa ikwanto bangat to ng Jesus Christ atan labat. So gawin tayo love and mercy. Be loving and be merciful. Agawin ta na tatong tanagagig. Kayan sigirin, markapot angang ko, ya aligan, nasa raray leaders tayo, ya you being the leader in your community, in your town, in your province, at you should lead with love and mercy. Be loving and be merciful. Sikatutan sumarkap angang kun diparan, ya tumbukan tayo at atong tanagagik, agontan. Kasi sekundaman lang ti, toxic leaders do not build teams, they build circles of loyalty through fear and favoritism. Gabayutan, yauntan so kind of leadership yu at atong tanagagik. Don't. Wag niyong gawin po yan mga kapaborito. Meron pa nga akong nabasa dito, yung sinabi ni ito pa, mayroong mensahe dito. Dear leaders, there's no point encouraging your people to speak up or ask questions during meetings when they get punished for challenging the system. Or worse, you steal their good ideas and take the credit. When people feel safe to speak up, the best ideas thrive. The organization succeeds. It is your duty to enable that safe space. This is what great leaders do. Di ba? Bali-balin panuntunan man. Wala ni may sakay. Ya basa katatang tanagagik. Ya in-share to ng General Harris Fama sa ikwanto. Cosmetic leadership prioritizes appearance, superficial qualities, and personal gain, often using manipulation and lacking substance. In constant, genuine leadership focuses on substance, authenticity, integrity, and serving the great good, empowering others, and building lasting relationships. Genuine leaders lead with heart. Heart. Kaya love.
humility and commitment to make a positive difference. Oh, pag may commitment ka, dyan na rin papasok yung mercy. So love and mercy at atang tanagagi. Di ba balibalin doon ng iraratan? Wala mo may si Mayor Vico Soto. Antikwanto ng Mayor Vico Pasig City Mayor Vico Soto. Hindi sapat ang maging magaling ka. Dapat ay maging mabuti ka ring tao. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Nakapwesto ka nga, ang dami mo namang tinapakan. Success must not come at the cost of conscience. Diba ang sarap pakinggan? Sana lahat ng mga leaders natin ganire. Like Jesus, love, be loving, and be merciful. Kaya lang nakakalungkot atatong tanagagig. Nakakalungkot lang kasi may mga nababalitaan po tayo. Singajayad Siyudad na Dagupan, ayagi, tinanggalan daw ng staff. Tinanggalan ng staff si Councilor Dada Reyna. And this is the first time sa history ng mga elected councilors sa Dagupan. Sinasabi nila wala siyang staff kahit isa. Samantalang yung iba merong at least more or less 10 na mga job orders po nila sa kanilang mga opisina. Pero si Considada, wala man lang isa. Nag-iisa siya. Ang lungkot naman kapag ka nag-iisa ka, gauntan. Nag-iisa na nga lang siyang oposisyon. Talagang tinanggalan pa ninyo ng staff. Singa ay again. Be merciful, be loving, and be merciful. Yun ang qualities na sinasabi ng ating Panginoon ng isang good leader. Be merciful, be loving. Be loving, be merciful. Untuloy sulik na ibalik kaya rin dinasaren pakabatan pa imano mananapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care.
Healthcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan! They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburrito. Tuloy-tuloy sa Lignay, bali at ating talagagik alas 8.38 sa oras nila. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalop, nakakantabay ni sa magtarilingkor, magtariyon, kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Kay Cecilia Morante, sabi niya, good morning idol, pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay, ganon din. Good morning din kay Sir Bernard Masaoy. Siyempre kay Madam Juliet Andrada, good morning. At sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan sa Barbert Salon for Men and Women, magandang umaga po sa inyo. Walk in and walk out with pure confidence with Barbert Salon sa Mangaldan po yan. At kay Ninong Bert Jimenez, good morning. At siyempre sa mga naglalaro naman dyan sa may FP Gym, good morning. If you want to lose weight, build muscle and feel your best, come to FP Gym Tapuac, Dagupan City. Fully renovated po yan since 1986 pa po yan. At fully renovated po yan. Ngayon, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Dyan po yan sa FP Gym Tapuac. Dito lamang po yan sa lungsod ng Dagupan. Tabi lang po yan ng ospital. Yung trauma hospital dyan. At siyempre kay Sir Jerome. Good morning. Magandang umaga sa iyo, Sir Jerome. Siya nga ho pala, may sinasabi po ngayon ang Commission on Elections sa Tatang Tanagagik. At meron po silang inilabas na amended schedule nitong magaganap na barangay and SK election this coming December. Batay dito sa amended calendar of activities in relation to the December 1, 2025 barangay and Sangguniang Kabataan elections, malapot sa August 1 to August 10, atan may voter registration niya kwan. Insan August 1 to August 7, special register anywhere program o dino ang may online filing of applications for reactivation. Insan October 1 to 7, filing of certificates of candidacy na Sari Untagam at Barangay Tansanggunian Kabataan elections. October 1 to November 19, 2025, premature campaigning is prohibited. Basta nun file kila na sa may certificates of candidacy unaplay latay premature campaigning prohibition at ating tanagagik. Insan October 27 to December 31 ay alamay ipapasandan election period dan siyempre lapod election period la patuntun dalamay ganban. Okay? November 20 to 29 ay may pankanaunawa yung makapankampanya. Eray kandidato. November 20 to 29, 9 days. Walay siyam agoyo yung mangampanya at baranggayo. And then November 30, on the eve of election day, ipatunton so liquor ban. Untan mo't untun dala so samay panagkampanya. Untun dala so panagkampanya sa tanis. And the following day, December 1, it's election day. Walay early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities, and pregnant women. Malapod alas 5 kabuasan, ianggad alas 7 kabuasan. Insan amay nagawan regular voting hours, malapod 7 o'clock in the morning, ianggad alas 3 na ngaram. Insan December 31, 2025, kaya rin ni proklama, ireanalo, last day, lamay last day, yapan file yun na samay Statement of Contributions and Expenditures. SOSE. Kanyan lulagi amay
i-implement na kaya rin campaign period, man pirma kila, man tarya kila na sa may sosyo. Statement of contributions and expenditures ta pianjaruntan, walay sakibulan yo, ya pantaryaan iyan. Kasi December 1 to December 31, so you have at least almost a month. At ating tanagagik, ya man tarya na say statement of contributions and expenditures yo. So December 1 election, December 31, last day to file statement of contributions and expenditures. So si Katuya, gagi ka, so sa may amended kung kukumon, ya calendar of activities in relation to the December 1, 2025 Barangay na Sangguniang Kabataan elections. Manaya, balo lalamot so provincial director tayo manayad jadluyag tayo Pangasinan. Welcome to Pangasinan Police Provincial Office, Police Colonel Arbel Merculio. Si katunatan so unaalagay officer in charge at agawa karon may installation to. Aga-abayagan may sikikina Colonel David antog. David man to Sinalatan dan tampol sa insalada si Colonel Arbel Merculio. For whatever reason, nasa PNP po yan. As a reminder also, ni araratan so ken aray kaplusan niya opisyal na balay ni walay panunot na COMELEC. COMELEC reiterates 1-year appointment ban for losing candidates. Papanunot na sa COMELEC araman sulusing candidates at sa agawan midterm elections at agni nayari dan na appointment. Nakaukulan tumbukon nyo man so 1-year appointment ban. Kasi Chairman George, alam naman po natin, nasusunod kaya ito? Tapat tatong talagagi ka, atay panangitan na appointment saragda pa mangusar na arum yang ngaran agauntan. Sige. Saragday mangusar na arum yang ngaran. Magawa andaran tawag tuy ay wala may pananawag ditan consultant, di ba? Gawandaran consultant using other name. Kuantano, panuntun ipatuntun niya na sa COMELEC, although sa ibabaga ng Chairman George Garcia, nakalagay sa Constitution sa saligang batas natin ng isang tumakbo sa posisyon, national man o lokal, ay hindi pwedeng maitalaga sa pamahalaan 1 taon matapos ang eleksyon. At kung ikaw, ito balot nilinaw po ni Chairman George Garcia. Ito, paglilinaw doon sa consultancy. Yung mga na-appoint na consultant. Sabi ko na sa inyo hindi absolute yung batas Ang sabi naman ngayon ni Chairman George Garcia, a consultant position may not be covered. Oy, mali katira. May not be covered by the ban. Kwanto? Kinay, kung ikaw ay naitalaga sa isang position na consultant at ang consultant naman ay walang employer-employee relationship, okay. Kasi kalimitan ng consultant kontrata yun Kwanto, hindi naman yan appointment. Kapag ganon, base sa mga naging desisyon ng Korte Suprema at sa Civil Service Rules and Regulations, pwede. Ayun. Sige ladtan. Sabi nga natin talagang laging may palusot. Ito. At laging mailulusot. Basta wala yung employer-employee relationship. Ay,
paano yung purpose ng batas? Sige, makaulay kilad tan, talaga naman. Ay, may reaction dito. Wala ibabaga to ay. Alam ko yung kwento noong kwanto. Ha? Yung public market kwanto. Nagkaroon pa nga dyan ng gutan kwanto ni. Babaga to dyan. Ha? Nagkaroon pa ng gutan. Yeah, I remember that. Kasi yung mga tenants noon sa nasirang public market noon ng 1990 earthquake, headed by their president, si Councilor Soto noon. Na maalala niyo ba si Councilor Soto? Hindi mo ladbilay eh. Si Councilor Soto ng Saman, sansari kakaibaturian tenant sa public market, gabay daya si Karara. So, mampaalagay na balon building ditanad public market, si Karara so manulay under the Build, Operate, Transfer Scheme. Pero, agdal mo labat lanti bukor so non-bid. So walay bidding niya gawa. Pero sa katuman lanti so ikukulyaut da si kara bilang tenants na sa may public market si kara so walay kanupugan no nayari ando mat akin andi. Pero at the end of the day sa desisyon na konseho sa sanggunang panglungsod naman ng Saman at sa ISO private company sa CSI so man pikontrataan na gobyerno, yung paalagin na sa ating building, ditanad ko lang na public market at dali na gobyerno under the Build, Operate, Transfer Scheme. Kaya rin na sa may 25 years at ipawila na sa may private company, itanadalin sa bali la, sa gobyerno la, sa LGU la, sa dagupan. So, mangimaniho la. Babawian la na gobyerno. Antayo matan manaya so istorya to Lagyan ni aling mo na. Pero say wala jay so mangi istorya matatatang tanagagik mangi bubus ngaw na sa iliknaan to. Iya sa babagatod sa iliknaan to atatang tanagagikay. Akin at wala ra kuno'y aga makamove on. Wala ra kuno'y aga makamove on. Hello, good morning muna tayo kay Mr. Roger Brionyosa. Say kwanto, good morning idol. Araw ng Lindol. First year po ako noon dyan sa Dagupan City National High School. Dinaanan po namin yung nasirang tulay dyan sa Perez noon. Bimaliw mo. Tasari to'y bimaliw ng Roger. Ito. Kay Brother Alvin Sandoval, good morning. Magandang umaga sa iyo. Nathan, say ayay sumangi bubus nga naliknaan to ay say kwanto tatang tanagagik. Wala kunoy arungol to ya singa interview at kinan Mayor Belen ni paakarad satan so scholarship ta wala kuno man. So, amay natuklasan na mga scholars nung panahon daw ni former Mayor Brian Lim na hindi taga Dagupan. Ngayon, sa babagatuya, iliknaan to atatong tanagagit, matagal ng issue po yan. Kung meron man na hindi taga-Dagupan, sana meron nang nagprotesta noon pa. Kasi yung po mga pangalan ng mga scholars noon, if you can still remember it right, mga kapaborito, nakapost po yan sa social media. During the time ng administration ni former Brian Lim, in fairness, nakapost po yung mga pangalan ng mga
ng mga scholars sa social media. Kaya kung may question sa pagkatao ng mga scholars na yun, pwede pong questionin ng sino man. But unfortunately, nung naipublish naman yun, wala namang nag-question, wala namang nagsabi na, hindi ito taga-Dagupan, ito hindi taga-Dagupan, bakit nasa scholarship list? Yon. Wala naman na tayong naririnig na ganon o nagrereklamo. Ngayon, ang challenge po nila, sana kung nagawa ng past administration, kwanto ayatatang tanagagik na i-post ang pangalan ng scholars, bakit hindi po may post ngayon ng kasalukuyang administrasyon ang pangalan ng listahan ng mga scholars po nila? That is a challenge, ha? Yan po yung kanilang liknaan na mayor. Baka naman daw pwede niyong i-publish yung mga pangalan ng mga scholars para malaman at kung ma-verify talaga kung ito yung mga deserving talagang maging scholars ng siyudad ng Dagupan. Sa kwanto dyan ay lalaingan niya ay, binasa to may imbaganan, in quote to may sinabi ni Kwani, in quote to may imbaganan Mayor Vico Soto na Pasig, si kwanto makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan, anay nagrabyado para makarating kung nasan ka. Patungkol kanino po yan? Basta may kina, at mo mention ng General Harris Pamay, si classmate, di ba? Success must not come at the cost of conscience. Pero mukhang lumalalim ang bangayan ng magkapatid, si ate at saka si Mr. President. Anto so kwanto ng Senador Amy Marcos, wala ibabagatunatan. Hinikaya ni Senador Amy Marcos ang palasyo na magsubmiti ng isang komprehensibong report tungkol sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantuco at sa posibleng pagkakasangkot daw umano ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng iba pang government officials dito. Kasunod ito ng report na pumanaw si Tantuco dahil sa umano'y cocaine effects. Wala may report na Amerika kasi. Sa inatiyan to ng Mr. Tantuco, cocaine effects. No overdose yata. Ngayon, may mga kumakalat na ulat na bahagi umano si Tantuco ng entourage ni First Lady nung magpunta siya sa Los Angeles. Dahil dito posibleng may kaalaman umano ang First Lady sa naturang insidente. At humihingi ngayon ng clarification si Senadora Marcos, Amy Marcos sa kinaroroonan ng First Lady noong mangyari ang insidente at official records tulad ng medical examiner's report para pabulaanan ang mga ulat. Nako, matindi to. Ano kayang paliwanag sagot dito ng Malacanang? Pero ame agawan urap silaw, sa may palabas si Agaw, nan agaw na Lunes at atang tanagagik at sakop na Central Pangasinan Electric Cooperative. Antayo kinaroti sa may reaksyon ng Madam Risa sa kwanto ang gapod 5 na sa Central Pangasinan Electric Cooperative so agawa lapod aya at walad 5 na National Grid Corporation, NGCP at atang tanagagik. Si katuman sa paliwawa ng Madam Risa. As per info, kwanto jay from our technical team, NGCP daw po. Kasi bigbigla timot, urap silo. Ngaram, kasabi-labi, amidwa, inmiraptan similo. At akaon na re-appliances. Kanya ni wala rin nababasa kat social media. Ang tanla so sa may ingungot data itong tanagagik. Sinasaya
si Regine Rosario, Ibasak Labata, sa kwanto Central Pangasinan Electric Cooperative, anto agawad si kayo, kwanto, urap silu kayo, agayla, kwanto makapasyudot, kwanto, nan kinidyaay, nan bad words ni, agyo gagawin niya diskulay, tanggap pisayawan diya, kwanto. Sa kwanto mo nan Mr. Roland Umangay, kabat yun ni Mr. Roland Umangay, anong meron sinpil ko on and off, Christmas light yarn, kwanto? Christmas light yarn, kwanto. But in fairness, at ating tanagagi kong kulalanti, in fairness at St. Pelco si Katulaman, ni sa kwanto ninan kabalance GR go, dapat may hazard pay ang St. Pelco pag nasira mga appliances at mga cellphone na naka-charge, kwanto. But sabi ko nga, in fairness sa St. Pelco, wala sila doon. Hindi nila hawak yung pangyayari, kasi nasa kamay ng National Grid Corporation of the Philippines. Dapat ang NGCP magpaliwanag. Bakit nangyari yun? Bueno, hanggang pala yung malam, yung oras sa atin tanagagig ng tabayan ng susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Akalo pa kantapay sa inago na Miyerkules ay magterion kapaborito Magter Lingkor Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo man technical side. The only one, Engineer Nixon Dakar. Sige po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Akin pare, mandadangal ka lala mo.